The sunburst flowers calling on warm days overdue. Indian television actress Jennifer Winget hi kumsang khat zakwa somriat panga me ni somthuma Gurgaon Mumbai India alo pianga a first name hi Jennifer tiani wanghian nan India na mon ti thina ma se anu hi Punjabi ni in aming chu Prabha Winget ania apa ve thung hi chu Maharashtrian ni in Christian ani boka aming chu Heman Winget ani Reliance Industries apa hi athokani Unaw mi pa pakhata nei boka Moses Winget ania Zirna lama chuan St Xavier's High School Mumbai High School kala college KJ Shumaya College of Science and Commerce Mumbai kalin graduate ani kumsom pani mi lekani atangin acting hi alo ti to a debut na hi Bollywood movie Raja ko Rani se pyar ho gaya tia no pang angina langa anua no pang child actor ang thawin kuchna ka hoa kumsom palimi ani in alang le a नहीं आई तो कुछ तो पहनना पड़ेगा ना दीदी जीजा जी you are looking beautiful थैंक यू आर्या वाव जीजा जी सुपर anua chuan TV show sang sang ate po alang le a kumsang ni pani atanga kumsang ni pathuma Star Plus channel a TV debut na Shakala ka bum buma pia angin achang le ani kumsang ni pathuma kusumte koidil main he ate po alang le a no pang show pakhat Kartika tia te chuan kumsang ni pali khan alang le boka he hi Balaji Telefilms producer ni a hemi zuwa hian Balaji Telefilms show thau Kasauti zindagi kia chuan kumsang ni panga khan aron lang le a heta hian Sneha baja sangin achangani mama Mr. Bajaj I'm very sorry for that. जिंदगी में पहली बार प्यार किया मैंने Kasauti chanzo hian kya hoga ni moka alte kahani ghar ghar ki tia te khan kumsang ni parukhan alo lang vele boka TV show hi ati tam hlea TV host te poti in dance show a contestant ang te pon atel vele a kumsang ni som pani April ni kwa a Karan Singh Grover ne nanin ne ya anin shed nama saber chu Kasauti an chandun atang khan ani nge nge a ये मेरी जिंदगी आबाद कर रहा है मैं खुश हूँ इसके साथ इसने मुझे जिंदगी में हर खुशी दी है बर्बाद तो आप कर रही है मेरी जिंदगी Mase kumsang ni sompali November anin chen le a Jennifer hian pasal ani le tori lawa Karan Singh ero hi chuan nupui nei le in Bollywood actress Bipasa Basu ne nan in nei ani kumsang ni som pathuma changa kumsang ni sompali a Saraswati Chandra achanga he hi arun hit le a he film wang hian award po adong nim hle ani kumsang ni som paruka changa kumsang ni som pasaria be hata maya angina changa he film hi afu hlea achang tha in he filma performance wang hian award dongwal bokani kumsang ni som pariata be pana te changle in Indian television actress a pheichuan hlo tamber pol aron ni tahiala Rediff chuan television's top 10 actress list antela men's XP chuan 35 hottest actress in Indian television antel boka chubaka Times of India chuan kumsang ni som pasari khan top 20 most desirable women on Indian television topa anda a kumsang ni som pariata khan he category a thau hian pani na a haule bokani kumsang ni som pariat khan Eastern Eye British weekly newspaper chuan sexiest Asian women lista som pathum na ada boka henglo po hi ni na pekle award dun anga hlea kumsang ni som pariat po khan Dada Saheb Phalke Excellence Award for Best Actress than anili ani ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मैं बहुत ही आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड
I'm very honored and grateful to receive this award. और मैं टेलीविजन की बहुत ही grateful हूँ कि मुझे kumsang hi som pakwa chuan beha chua achang le a he film hi shelo mangan no marin om lawani fitnga le inchisli sangani a actress ni lauta se air hostess ni adua air hostess chelau tak aninge yang a favorite color chu white ani a thomna var anga le bokani shopping no amati berna chu Malaysia le Singapore ani a uyaneya aming chu breezer ani kumsang hi som pathum khan z gold chuan most fit actress award an pe a dream kal hi angai na vaklawa ni tin thlai tui veg juice a in thin thuwa sui